Hello VIPs, uyu munsi mbazaniye economic news ya hano mu bantu batuye hano muri US cyangwa se muri Amerika. Ngiye kubabwira ku itangazo riherutse gusohoka rya IRS kuri stimulus checks za mbere. Hamanze no kubabwira kuri update ya stimulus checks za kabiri nkuko twababwiye ubushize. Let's go. Hello rero abakunzi ba Legacy Show, murakomeze aba VIP mumeze neza. Uyu murabizi rero ko ntasanzwe nkora ikiganiro hagati mu cyumweru no hagati mu munsi, ariko bino biganiro mbikora iyo mfite amakuru ya economy shaka kubagezaho yihutirwa kugira ngo mu taking action hanyuma hatagira ibibacika. Nkuko rero nababwiye uyu munsi ngiye kubanza kubabwira kuri article ya IRS yasohotse iminsi bishize ivuga ku kuntu hari abantu batabonye amafaranga ya stimulus checks bwa mbere, yongeye gushira ibintu hanze kugira ngo abantu babashe kuba bayabona. So turavuga kuri ibyo, hanyuma turangiza tuvuge kuri update ya stimulus checks za kabiri. Murabizi ko ikiganiro twakoze ubushize twabwiye ko stimulus checks za kabiri amaparizi yombi yamaze kubyumvikana yuko bagiye gutangira kuzohereza. Uyu munsi turabaha update kuri stimulus checks za kabiri, hanyuma tuze no kurangiriza kuri executive orders enye Trump yasinye zijyanye n'iyi stimulus. Hamaro ntangiriye ku ngingo ya mbere nkuko nababwiye, hari article yasohotse nk'abandi ngubu ndondesoma muri cnbc.com, ndetse nkaza no gushira iyi link muri description y'iyi video kugira ngo abantu mubasha kumva icyongereza muze kubasha kuyisomera neza. Nkaba rero ngiye kuvuga muri makeya icyo iyi ivuze. Ni ukuvuga ngo baravuga yuko hari abanyamerika benshi batigeze babona cya 200,000 cya mbere, kandi ndabizi ko harimo abantu benshi bagiye batwandikira ama email bakomentinga ati ntabwo ndabona check yanjye se mbigenze nte. Hanyuma ngo hari n'abandi bana benshi ngo aba dependents, abana bafite imyaka 17 no kumanuka batabonye amafaranga yabo 500, cyangwa se ababyeyi babo batabonye amafaranga yabo 500. Kandi twarisize messages nyinshi abantu bambwira bati atamwa abana banjye na claiminze abana babiri ariko banyohereje yacu gusa, cyangwa se banyohereje umwana umwe gusa. Ni ukuvuga ngo si wowe wenyine, hari n'abandi banyamerika bafite icyo kibazo, akaba ariyo mpamvu article yagiye hanze. Hanyuma rero sasa dukomeje gusoma iyi article iravuga yuko nk'uko abanyamerika benshi bavuze yuko batabonye abana babo batabonye 500 cyangwa se amafaranga 500 y'abana babo, ubu IRS ikaba yongeye gufungura amatuzi yayo kuri website yayo. Reka mbisome neza kugira ngo bigende bikurikirana. Ni ukuvuga ngo dutangiriye ku bantu badafilinga tax returns. Abangaba ni abantu twita aba non filers. Aba ni abantu bakorera amafaranga make cyangwa se badakorera amafaranga babeshejweho na social security, cyangwa se bari muri retirement, bari bafite abana bakaba claiminga. Aba bantu ntibigeze babona amafaranga yabo y'abana mu gihe cya mbere. Ubu rero IRS ikaba yongeye gufungura non-filer tool yo kuri website yayo. Iyi rero ikaba ifite deadline, niyo mpamvu nakoze iyi video kugira ngo abantu mwese muri sharing, nubwo wenda bitari kureba hari abandi bireba. Ngo iyi deadline ni September 30th, navuga ngo muri kugeza mu kwezi kwa 9 itariki 30 niho iyi non-filer tool yo kuri IRS izaba ifunguye. Barasaba rero abantu bose bafite abana batigeze babona amafaranga yabo ya mbere ariko badafilinga tax returns. Twumvikane neza, aba ni abantu badafilinga tax returns. Bagomba kujyaho bagashiraho information z'abana babo, bagashiraho information z'ibindi za social security zabo byose, hanyuma bakaba babasha gutangira kubazabona ayo mafaranga bitangiye mu kwezi kwa 9 cyangwa se ukwezi kwa 10. Ikindi nacyo nuko bavuga yuko niba wowe warafilinze abana bawe ari 2 cyangwa 3 ukaba warabonye umwe, cyangwa se ukaba nta n'amafaranga wabonye y'umwana n'umwe, ariko ukaba warafilinze tax returns za 2019, wowe nta kintu ugomba gukora. Ahubwo wowe icyo ukwiye gukora ni ukujya kuri IRS ugacekinga a tool yitwa Get My Payment tool,
ukareba aho check z'abana bawe zishobora kuba zigeze. Ni ukuvuga ngo IRS yavuze yuko ishobora kuzongera kohereza amafaranga y'abana bawe yaburaga nk'uko yohereje aya mbere. Ni ukuvuga ngo niba warabonye aya mbere kuri check niko n'aya ngaya ashobora kuzaza kuri check. Niba warabonye aya mbere biciye muri ya debit card, muri ka debit card nigeze kubereka abantu benshi ntimwe mwarazitaye, niba ayanyu umugore n'umugabo warabonye hariya hakaba habura y'umwana, ay'umwana bashobora kuba bazoyohereza kuri ya debit card niba ariyo bakoherejeho ya mbere. Ni ukuvuga ngo mutangire mucehinga ama mails, kandi bakaba bavuze yuko IRS izohereza a letter. Iyo letter izaba confirminga ko hari amafaranga agiye kuza. So ko hari amafaranga agiye kuza, ngo hazaza letter muri mail ivuga ati tukohereje amafaranga ya wa mwana cyangwa se y'abana baburaga. Hanyuma rero sasa ikindi kintu nacyo twavuze nako ikindi kibazo nagiye mbona abantu benshi bambaza, barambajije bati se abana bavutse baramaze kutwohereza amafaranga ya mbere bizagenda bite? Nagiye mpura n'icyo kibazo kenshi. Ni ukuvuga ngo niba mwarakoze hangaha muri article baravuga ngo families za filing tax return ya 19 zo ntizikoreshe the non-filer tool kuri website ya IRS. Ni ukuvuga ngo niba warafilinze the tax return za 2019 ugashiramo umwana mushya wavutse, ni ukuvuga ngo werindira ugusujye kuri IRS checking your payment status, get my payment tool, urebe yuko ayo mafaranga bashobora kuzaba bayohereza muri uku kwezi cyangwa se ukwezi gukurikira. Ikindi rero cy'inkuru nziza, inkuru nziza ni ukuvuga ngo ku muntu wese nshobora kuba ndiho ndavuga akavuga ati isi iyo tool bayikoresha bate, ese ni bande bagomba gukoresha iyo tool. Nanone mbivusubiyemo neza, hari tools zibiri kuri IRS website. Non-filer tool, iyo ni y'abantu badafite income zihagije, badakeneye gufilinga tax returns cyangwa se bari muri retirement batunzwe na social security. Abo nibo bakoresha tool, bagiho bashiraho aba dependent babo, abana babo, hanyuma amafaranga bayabona. Hanyuma indi tool yitwa Get My Payment Tool. Iyo rero tool akaba ariyo y'abantu bose bakorera amafaranga hano ari munsi ya$24,000 cyangwa se hejuru y'ibihumbi 12 niba bari single. So iyo tool rero niyo kurebaho payment zawe zigeze. Niba utarabonye abana bawe rero ukaba warafilinze 2019 tax returns abana bose ukabashiramo, ni muhumure, IRS igiye kongera kohereza amafaranga yaburaga kuri ariya ya mbere yohereje. Ibi rero IRS kabiri bikora kugira ngo ibanze yohereza amafaranga yose, kuko yari gifite amafaranga yasigaranye kuri yandi ya mbere bohereje. Urumva rero baragira ngo bohereze abantu bose, ko abantu benshi bagiye bavuga ko batayabonye, abana nabo batayabonye. So ugiye kongera kuyohereza, ni mukomeze mu checking neza, hanyuma noneho yitegure kuba yakohereza ya kabiri nibimara kuba signed. So noneho indi nkuru nziza nuko iyo amafamiye atazabasha gukoresha non-filer tool, ni ukuvuga ngo bazacikanwa n'iyi deadline ya September 30th. Inkuru nziza nuko nabonye ko aya mafamiye azabasha guclaiminga iyi check kuri tax return zabo z'ibihumbi 2020. Ibi ni ubwa mbere ngiye mbibonye, sinarinzi yuko byashoboka. Ni ukuvuga ngo niba utarabonye amafaranga y'abana bawe cyangwa se niba warabuze utarabonye check yawe, hari uburyo ushobora kuzabona aya mafaranga as a credit nukora tax return zawe za 2020. So ndaza kubashirira iyi article kuri video, muzayisome neza mubone ibyo bintu. Kuko sinarinzi ibintu ubwa mbere mbyumvise ko abantu bashobora kuzabona aya mafaranga kuri tax return baramutse batayabonye. So nuvuga ngo iyo ngiyo akaba ariyo ya mbere nashaka kuba updatinga, ikabijyanye na stimulus check za mbere batanze. So nawe reka tugire kuri stimulus checks za kabiri. Stimulus checks za kabiri ubushize twavuze yuko amaparizo uko ari abiri yari yazumvikanye, ariko turangiza ikiganiro cy'ubushize twavuze yuko abademokrate n'abarepublike bari bakiburana ku zindi parts zari muri iyo stimulus bill bari batarumvikanaho. Ni ukuvuga ngo harimo ibintu bari batarumvikanaho nk'amafaranga agomba gutanga muri states,
amafaranga agomba gutangwa ya unemployment, hari ibintu byinshi batarumvikanaho. Hanyuma rero kubera ko bakiburana ibyo byose bitinza n'ibyo bari bumvikanyeho. Mu byo bari bumvikanye rero ni ukohereza buri munyamerika, umuntu wese utuye muri Amerika nk'uko bari babikoze iyindi ceki ya kabiri $200,000. So ubu rero negotiations zigeze he? Nivuga ngo uyu munsi rero noza bakaba bongeye gusubira muri negotiations, kureba ukuntu bakumvikana bagasohora bill yihuse. So tuzabaha details iyo bill uko bizaba birimo, ariko icyo tuzi neza ni uko both parties zumvikanye kuri ya stimulus check ya kabiri. Nivuga ngo ibindi bakiburanaho nibyo bakiburana, ariko byanze bikunze nibamara kubyumvikana twizeye neza ko stimulus checks za kabiri zaba zirimo, kuko nk'iyo urebye mu cyumweru gishize President Trump we yavuze yuko ari tayari kubwira secretary kubwira Steven Mnuchin, ubu ngubu akaba ari Treasury Secretary, kongera kohereza amafaranga ku banyamerika bose. So iyi ngiyi akaba ariyo update ya stimulus checks za kabiri. Hanyuma rero nk'uko mubizi mu cyumweru gishize Trump yasinye executive orders enye. Ni ukuvuga ngo kubera yuko abademokrate n'abarepublicain bari batari barumvikanaho kuri ibyo bindi biri muri stimulus bill ya kabiri, Trump yaravuze ati ngiye mfashe ibintu mu maboko yanjye, asinya executive order yemeza irimo ibintu bine. Ikintu cya mbere cyari kirimo no kongera icyo nakwita eviction moratorium. So iyi ngiyi rero yariyo ikivuze no kugira ngo abantu babuze utuzi kubera covid batabasha kwirukanwa n'abalandlord babo mu mazu barimo. Ni ukuvuga ngo yara extendinze kugeza aho umwaka urangiye. Ni ukuvuga ngo ni wowe unkurikira, niba warabuze akazi, menya yuko landlord ntashobora gupfa gukura mu nzu kubera iyi executive order. Ibi rero rikaba yari right, yari yarasinywe muri stimulus bill ya mbere, ariko ikaba agomba ku expiringana no kwezi kwa karindwi. Trump akaba rero yari extendings. Ikindi nacyo yavuze nuko bashaka gutanga amadolari 400 buri cyumweru kuri unemployment. So amadolari 400 yabaye approved. Mwibuke yuko muri Hills Act, muri stimulus bill ya mbere, ubu umuntu wese uri unemployed yahembwaga amadolari 600 buri cyumweru. So nicyo rero kikaba ari kimwe mu bintu aba Republican n'abademokrate batari bwumvikane, kuko abadepublicain bashakaga kuyakata bakagira 200, abademokrate bo bashaka kuyagumiza ari 600, ariko Trump yaje hagati avuga ko ari 400. Zivuga ngo rero umu VIP urankurikira ukaba warabuze akazi, menya yuko ushobora kubona 400 buri cyumweru ni buri unemployed. Ikindi kintu abantu batazi nuko niba amasaha yawe yarakatiye barakasa, warakoraga amasaha 40 ubu ukabukora gusa amasaha 20, ushobora gufiringa icyitwa partial unemployment. Buri abantu bazi yuko benshi ari ufiringa unemployment ari uko utagikora. Oya, niyo amasaha yawe yakaswe ushobora gufiringa partial unemployment kugira ngo unemployment yinjire isubirize ya mafaranga yandi utagikora. Ikindi nacyo ni kuri student loans. Executive order ya gatatu Trump yasinye no kugira ngo abantu bafite student loans, ni ngo abantu bize hano mukagira student loans, mushobora gukora deferrals, mushobora kurekera kuba mutazishyura mukazi uyu mwaka kugeza urangiye, kugeza byose bivuyemo. Hanyuma ikindi yavuze nacyo ni kuri payroll tax. Iyi akaba yavuze yuko ari harimo abantu bamwe na bamwe bashobora kuzabona kutazariha payroll taxes kugeza aho iyi pandemic yose irangiye. Sinokuvuga ngo izo executive orders yarazisinye, ariko zimwe na zimwe zizatangira kujya mu ngiro vuba cyangwa se mu cyumweru gitaha. So bivuga ngo iyo ngiro niyo aho ngaho niho amakuru ya economy ahagaze muri uyu mwanya. Nkuko nabibabwiye, the house discussinga kuri ibintu twavuze, ariko turabona yuko hashobora kuzavamwo stimulus bill cyangwa se stimulus plan vuba hano. Ariko amakuru meza nuko twizeye neza yuko nkuko both parties zari zumvikanye kuri iyi stimulus check ya kabiri izaza, kandi na President Trump nawe
yarayemeje. So iyo niyo makuru meza. Hamara andi makuru meza nayo nkuko nababwiye mbere, abantu mutarabona amaceki yanyu ashobora kuba ari mu nzira, amwe yandi ya mbere, cyangwa se n'abana banyu bakaba batayabonye bwa mbere, ubashobora kuba bagiye kuyabona. So ngo rero niyo makuru. Murakoze cyane gukurikira, sharing video kugira ngo abantu bose bari muri Amerika babashe gukurikirana. Ndaza kugerageza nshireho IRS websites link kuri iyi video, nshireho articles nasomye kuri iyi video kugira ngo namwe muze gusomera amakuru yose nko nababwiye. So mugire umunsi mwiza, God bless. Nuvuga ngo ntibagirwe gusharinga no gusubscribinga iyi channel. Akenshi tuganira ku kwiteza imbere, entrepreneurship na business, ndetse tukajya tubaha rimwe na rimwe n'amakuru ya economy nk'uku iyo bikenewe. Bye bye.